Engicela mina ngicela ukuthi uma abalandeli bebe neqiniso nakubaculi. Ungalithatha iside lomuntu ungalizwilelinye yabo. Ngoba njengamanje bathatha iside abangalazi inkulumo bengayazi ukuthi isukaphi. Yabo njengoba sengichazile la sebezoqala bethi awu kanti yabo bazosho njalo kodwa bebengazi. Kubalekile mfowethu ukuthi ukuze uthathe iside thatha iside lento usiwazile ama side. Ungathathi ngokuthi mina ngoba ngiyingane egcineni mina ngeke ngisuke ngidelela umuntu omdala ngiyingane yabo. Nifuna ukuza ukuphawula kwami phekwe inkulumo ezivelayo ezikhomba ukuba mina kufanele ngixolise noma ingekho into ekhomba ukuthi ngonile ngoba ukubuza umuntu mfowethu akulona icala. Ukubuza akulona icala noma ke mhlambe ke kuye ngokuthi mhlambe kwabanye abantu wena ungakanani mhlambe kufanele ubuze umuntu omdala kodwa mina lapha ngangibuza umbuzo makuthiwa nje ngikhuluma iqiniso mfowethu le yanto yayisuka ekuthenini kwakunengoma edlule ingoma mhlambe nayikhumbula ingoma yeJudeni eyayise workshop yebo sathi sizoya engomeni yeJudeni eyayise workshop ubabulanga kushuthi ke okuyena igoso lethu esimthanda kakhulu futhi ubabulanga simhloniphayo wathi ubabulanga wabhala nje wakhipha ivoice note wathi akeze kuba khona ngoba usalungiselela umemulo wengane zakhe amadodakazi akhe amabili ekhaya sashayeka lapho uthi awu akeze kuba khona soholo ubani yabo hayi nangempela ke bayibamba kusaliwa noMdumazi sakwazi ukuthi sihambe siyodlala engomeni yeJudeni sidlale engekho ubabulanga ethule futhi engaphawula egroupini sizoya engomeni yeJudeni uthema kudlula ingoma yeJudeni ngithi mhlawumbe kwadlula 2 or 3 days wabuya ubabulanga sesitshena esithulela inhlelo ze4 zasefole lomaskandi ingoma zonke esitshena ukuthi naba abaphathi bathi kwase kungidida ke mina ukuthi hawu ubabulanga ngoba phela kade ethule kuleli aviki sizoya engomeni yeJudeni wathi uyozebe available emva kwe3 lezi 3 esuka kuzona esedlule emcimbini wengane zakhe ekhaya kwase kungidida ke mina kanjani manje beactive egroupini ingakadluli 3 ngoba wathi kuthina uyoze tholakala emva kwe3 yabo okuchaza ukuthi ubusy wathi uyoba busy ngasekhaya hayi mina ke ngokukhulu ke ukuhlonipha ke nangokukhulu ukwazi umuntu omdala ngathi ngithi kodwa cha ke ngibe nombuzo la ukuthi usothole wakithi ulanga abantu bakulanga bakithi mina ngwakhanyile so abantu abakithi ngathi ngimbuza ukuthi awu ngwane ngagcina uthi uyoba busy ngasekhaya ngabe ngoba sengubona usu active egroupini ibusy yakho isiphelile ngasekhaya yaqala lapho ke lento ukonakala mfowethu ke wakhomba ukuthi ke lento akayizwisisi kahle ke wazwakhuluma nokuthi ngilandele iqalekiso kodwa kukho la engangathi khona ngakhuluma amagama nenhlabathi awekho mfuthu amagama nenhlabathi mawuzolalela kahle inkulumo yami kwakuwumbuzo nje osesisokeni ongalwi senje bafethu ngiyikhiphe lento ngoba senize nafika nangibiza akube ngingabi bengekho kunqaba nami bengithi ngizoyithulela nje ngingaphawuli lutho ngalento yabo ngoba njengamanje abantu bane information wrong ngami ukuthi mina shuthi mina ngi-artist esakhulayo elingahloniphi yabo elingabahlonipha abantu abadala kanti akukho njalo mina ngangibuza kwasho ukuthi mhlawumbe umuntu omdala akazwananga nombuzo yabo kodwa nje inkinga yaqala lapho bafethu ukuthi ngabuza umbuzo lo